Embogo kumwita negambwa kuba yamushango musarahinjire kandi shahitano zakasheshe polisi yaba yahikira umwanya ogu. Amazina no mwita Fulgence yo bariki. Iwe niwe ninye Yosef Kakuba. Murumuna wanje Igombogo ya Murutuce nko yamuta. Nuko nagireba nuko nyakufata kafire yabanza yanteresumu yangira Embogo ryaha tera katugunda esinya katugwana antajine teresa kabasharra nti baracyantere sumu Embogo rw'umutoke rwirumba cyantumu ntubentera cyantumu nankogu serubanga cyamana wa seru atere katugunda ninga polisi bije bari kubaragira hata teresumu ya teresumu atimbasumu ya bareke isumu ndumuhereza kumara ndumuhereza agitashange sumu taro atoma ndakika nkibi antera akande sumu ketaro antane network ati ntera shange taro akamara ntera ati natero ndijanye ngo shaheji yamara kufesha shaheji ate shaheji atikaje ngo yamara kufata nyirukanga amawulire Embogo eso omuntu omukozi wa Mwamirumba ekyantumu era fenga police we responded to see it is very unfortunate. Ikintu kushaba abantu no kugira ngo ayibaragirebe ubwe mu Rangers batagagitsire abantu bagiye tantare ukikahehi nayo naro kugiterero rwaro kushanguka kuja kwerundandamo Ahitwaza kuhandikira amakuru ag'Embogo yabetaka kwasurwe bita abantu imitima yabe behanikire Gashakwa Richard nahabwe.